کو پنگاوا جالی پارتی یکیتیا دموکرات پیا دوتی آویتن درباره دا مزراندن ریوبریا خواسر لباکور سوریا دیبه به سبب درکتنا کریزه که مزن لنافچه دا خویا کرن جی کو اف پنگاوا جالی امریکا و نای قبول کرن و روش لسوریا هستیارا واشنطن به هوری وان پنگاوان تشوپینا تکه جی کر کو او پنگاوا پیا دی تکلی نابرا کرد و عربان دا تک بده تماشاوان هجان هاجم مل سروی داخویانی امریکا بسکنیل و سرخا تلفونی ج آلمانیا برز جان بدرخان اندام نوان دا کردی یا یاسابو و کولین و شیورین یا صاحب مریدم باش برز جان روز باش برز جیان امریکا دبیجه او لیدشی ریوبریه که پروژه ریوبریه که دمکیه لروش آوا گلو امریکا اولو دبیجه جبو همین کرنا هبندین خل اتلاف دا یانجی اف سیاست امریکا و بر کردان دمشینه او براستی نگوتن عمل دجنا گوتن عم جيرا نبحثيانا كو ابداف دباز بركو اگر ابداف دبا و شركة نصحي ان و رياج از كتن شكدار و بيفاكرن كو شركة نصحي جدل بري شرحية و بوزي زدل باش بر گوتن عم جيرا نبحثيانا نگوتن عم دجنا لدي سال دستي كده مروز دارن سياسات امريكا ترسكريكا فريدا او دستي يعني دخلان كو رجيم اوروبا دي امناها تنذركو ام سيستما سوريا بغارن يعني اب دستيك اوي وانا دي ايجاد كرد كالغوري ويجي كار بكن لغوري دولتين حريمي جي كار بكن بنرن كا دافا ام دبيجن ام توازن حكومتك خو حريمي اغا بكن باراستنا ملتي خو ده هرمی ده بکن او جی ما فکمه که ام ملت خود شرکن اف خویده بپاریزن لگوری وید ده ام جی کار خواه بکن و بهلن که دولت مینا امریکا آن دولت اوروپی نرده جیبن او جی گلک گاف جیره هنه باش برد جیان گلو يعني چما كرد نكارن امريكا هروها ولاتن اوروبي برواتيا دوز اخوا اما فين خوا قانع بكن كرد كار دبلوماسي باش نكرنا خونا جهانا جين برياري لامريكا والاوروبا چندی تن چه بونه بوان راهاتن آخافتن لی لان پروسیسا کار دبلوماسی لبا کردا چاوا دانینه او هنکی بویا پروبلیم با کردین در و کردین امریکا دوی او بی کاری رابن لی تفجر کردی ریل پیشوان و نکریه که هرن بناوی تفجری تشگرتیا دوزا کردی بکن امزانن حمو بریار و حمو دیتن و آخافتن به هندر و هاتیه گریدان به کتن هاتیه گریدان که جارا نکارن هرن در و جیب هفدیتن هاتیکن او جیب گاوا که یعنی بشونده بویا که ام نهیدن کسین ما ایکو در و ایکو کاربن هکاری البریارا سیاسی در و بکن ایکو کاربن خلق در و ببینن بوان را با آخرن نینا وان کاربن بفکرن امریج وان را و نکن که کار دیپلماسی در و بکن ارجی اجال پارتی ما هندر دمینه مخابن يعني كو بحيا انها نهاتي شارة سركرن وجلك زراركي بجه دوزا كردي بيدن ميدا. بله برز اجيان بنيرينا تا چه گريدان هيا دنابرا جروبين اف ايريشن جروبين سلفي وكي جبهة النصر وال سر دبرن كردي لروج اباي كردستاني ودنابرا بروجي ريبريا خسر. مثلا بريفريا خسر امزانن يعني كرد حمود خوازن به هندر سوريا ده بمینن يعني زي كرد تجار ندجن كم خوازن سوريا پرچبن ابجي براستی نده خوازه کردای ام خوازن ده هندر سوريا ده ماسن خو هرمی بدس خو بینن جبروي زي كرد دوي ده باش لهفدو بكن غير ويد ذي الملتين دنجي جبركو كرد نبتند هرما كردي دانا يعني حيانها بوارا نهاتي اخافتن او نكتنا بروسيسا افاكرنا حكومتك هرمي ذي او فلين دفاري ذي عربين دفاري كسن دفاري بوانا باش بكاركرن استراتيجية افاكرنا حكومتها هرمي ذي بوانا بي دانين جدت بيكي چينا بكم روب آلية خدا آن بارتيك هين ويجوي خرابتر بكو بارتيك رابو بيجا از حكومتي بتاني تشيكم دفي كرد حمول هف بكن دفي ملتين دنجي فيران هفدو بكن ليه دي صاد فيد مثلا شردت في ام سركفن يعني ام چه خاص دبلوماسي باش کار بکن
وتشخص ام وملات دين لهفدو بكن اف كتن شكدار قابا بين وبمثلا شر ام دبا هم بروان بشكن اف كار دبلوماسي ادن حمو بكار بالدي دوار شكداري ام سركبن لدي سوار شكداري بس ما كواردن جدير سركبن او جي عندي داخوازيك ملتين هريمي بيدا ببا كو ام دخوازن به هفدوره بروشك آشتیانه بزین هفدوره بگن مافن دموکراتیز برکام نزانن اف شورش سوریه لدروی هرمی وی چند سال برخو بده ملتی دورجی نزانن یعنی اف شر ند نوورا کرد و عربا دایا اف شر نوورا هیزن چکدار کوز دروی هاتنه هنک آلی کاری وان بکن جهندر لینا پرسا کرد و عربا یا عربن هرمی جی او جی هنک هنن بجیوان نخوازن کو خلافتك اسلامي ده هريمي ده تشيبه ونل سوريا جشتكي ليه بهيزن شكي وان هنا دولة هنا تشجرتيا وان دكن وناخوازن كو ديمقراطية لسوريا تشيبه وبراسيجي تبويجي ناخوازن كو كرد بجهن ماسن خوا ده هريما خودا بله با جیان هر چجارا کو دوسیا مال سر کردان بیان دورن کردی به دوی پرسیارک لسر ترکیه جی هبین به جاره جی ترکیه و مجارا گفاوی یا سربازی گود به مجارا گفا سربازی دایا لسر همبر روج آوای کردستانی گلو بنیرین تا ترکیه حتی چقاسی جدیه دوی گفا خدایان گفاوی وک جارن دین همبری باجارن سوری بگشتی بنوکی حمص و حما دمادگو حما خطا صوره حمص خطا صوره دنگ باش نهات من اگر من کاربن پرسیارا من لسر ترکیه یا ترکیه و گفاوی داوی گفا کسربازی دابول هم بر روج آوای کردستان ترکیه پرسیارا من لور او بنیرنا ده حتی چقاسی ترکیه جدیه دوی گفا خودیان تنه نه جدیه و تنه گوتنن دما گوت حمص حما خطی صورن و تنه گوتن بون و ته کارکی جدی نبون نا تركيا في مسألة برجواندية خياني دخوازن بباريزن مثلا وانو دولتي خود خوازن بباريزن سينوري خود خوازن بباريزن ليب ام حمود زانن پرتا كردي تركيا جي هاي جانا خوازن بسوريا لجي پرتا كردي قرب باش بركو اگر پرتا كردي سوريا دا قربو آنچارة تربو كردين با كرجي و موافن خب خوازن اجاد ويدا استراتيجية وان بشورة سوريا داش خوا مثلا دوزا كردية خطا صورة وهر كارن يعني ام زانن بالا فريوان بريا حكومة سوريا هاتن يخصن تجارت نكرن تركيا وبكا كو نكفا شر يعني ديريكت او ناخذن تيكفن شر لين وتشجرتيا هيزنا بكن بهندر ركبريا سوري عن عربي وتشجرتيا هنا بكن كو استراتيجية وان بهندر سوري دبكار بينن بيشخينن لباور ناكم او خوتي خنشر بركو بريارة كتنا شر ناس هذه صد دسوانة او اندام ناتو ندبي حرجار فرصة ناتو بكن كأم شبكن وشنكن ام حمود زانن المان باتريوت شاندنور امريكي هولندي قالك دولة الناتو هنا لشكري خوش شاندنور تشجرتيا واندكن حرجار دناتو دا تي اخرسن كاغافا تيوي تشوابا جاجبروي ترك ونب يعني داخوازا وانجي ونب هيطاني باكو هما تيكفن شر سوريا ليه مثلا باش يعني ليه بنرن شاف ديري وبكن وهر برجوانديه خو ونتوي بباريزن ما مثلا وان ديمقراطيه سوريا دا وما في مروفانا بله گلک سپاس و بجداریت برای جیان بدرخان اندام نوانده کردی یاسا بو وکولین و شیرین یاسایی کج آلمانیت مربی